mapawilang tuirik na. Ano na yan? Ang wadwa Lusika inakpilye Bakain na kalilawe Pasaktan at kenpaksang iten Kastoy kaya ni ayat Sinigurado ken inama Numagong udnon to'y ayat Bakakit nung isukat na Nit-nitan ka kuma Nemjak met maaramit dayta Tanubanem sa pulen ka Jak met mapawilang tuirik na Agwa-gwa Musikat inakpilye Bangkain na kalilawe Pasaktan at kenpaksang iten Kastoy kaya ni ayat Sinigurado ken inama Numagun unnon to'y ayat Bakakit no isukat na Kastoy kaya ni ayat Sinigurado ken inama Numagun unnon to'y ayat Bakakit no isukat na Okay, thank you. Di jama mo punto na.